Ni na udho changu manyithie tuatianie dhini wa Facebook ni Mutongoi TV. Nzama ila inasa kuiwe kwambisya umantha ula ukwithiwa Munini wa Raila Odinga Kusakua nini munene ukite ni kwithiwa niyambiisya isesuyo kwi muthenyani wa uni dongo ya chama cha Wiper Kalonzo Musyoka yukila metho nita mamusyaisye kumanya nukwithiwa aikulwa makulyo kususya mwanya usu kana vethi ata valaniti na watongoi ma chama cha Wiper methietwe maiweta kana Kalonzo ni wabutukie mukambi wa kwithiwa ayikithwa mutiani ta usu Nzama esu yanenga alamena wendi wa kususya mwanya usu Masaa na ana kubicha mathangumo onaitina wa kwithiwa na utisyo wa kulea kubika kikaloni cha Nzama esu seneta wa kaunti ya Kitui Enoch Kiio Wambua ula ni umwe wa atongoi ma Wiper na munyanya wa bakubi wa Kalonzo Musyoka no bikie sikaloni sya Nzama esu yo ni wonanio wa ata kula kwindongo ya Wiper Kalonzo Musyoka Benjamin Mwaka no kutubingu ya bilinki wa maubo. Mutongoi wa chama cha Wiper Dr. Stephen Kalonzo Musyoka ni vatonekana nukwithiwa ivikambe wa Nzama imwana ya ngwatanio chama ya Azimio-One kwikithwa interview kukonya mwana wa munini wa president ngwatanio ni unitina wa seneta wa kaunti ya Kitui Enoch Kiio Wambua kufika nthini wa umbano wa Nzama ya kwikithanya interview kwi umunthi. Kufika kwa seneta Kiio umbano ni kuyukilia makulyo kukonya muungamo wa Kalonzo ulue seso thino na thila we mwene uwetete kana ni ndeko nene na ndeso tatona vanini kutheya ngina ndeve ya kwikithwa mutiani kosa mwana huu. Lakini kunena guo nondo twi Kenya eno yitu na ine isembali likwangelekania ine isandu ma Kenya undu makwiwa mabinyiwe ne maisha mundu loto notethesia Raila ndiko na mena thina kumandano nondo be undu mekangania ngata byandu ma Kenya hapana une mchezo iba inangwe na ndu metu mamanite kanai ulondo mona Kalonzo mambita mobesi ulondo mona Kalonzo aili makona ta mpole we bandu babikawa tukaunga makindete tutethesie ndi na imbai kutethesia mbai tingwe. Nzama ungua mwene kivila mweu ula wa minister Dr. Noah Kesa ine na andikima mauvo kwi umunthi ni awetakana syama ila sienthino wa ngwatanio ya Azimio-One siena ateti meomelelia mata mwana wa munini wa Raila Odinga siena ngina uni kutuma masito mateti ano. Any constituent party members of the Azimio-One Kenya Alliance that wishes to nominate any person for consideration as a candidate for the position of Deputy President of the coalition to submit the name of such a person by close of business tomorrow, Thursday at on 5th April 2022. Mwana huu nthino mithina ya uyumi tukiwithitwe uyukilia mute munene kuma kambini ya Kalonzo Musyoka na ile kuweta the one desa kundengo mwana huu kwanzia thina ndaya imeumantha hanyanyangi nthino tetu wa kivila cha usumbi. Wonita huu yukwatamba na munini wa president Dr. William Ruto ula ukuweta kumwekithia interview Kalonzo ni ulusa ni munene aiweta kwao yu Kalonzo ni waile kunengwa ndaya ithia ta ateima Wiper nitumukulilie namba mwenda kathi interview isu namba ile kubikia balobi kete interview yake kietene be ai vice president wa Kenya na tuye aongamete na mheshimiwa Raila Odinga miaka 10 umunthi niguo mheshimiwa Raila Odinga wonie mheshimiwa Kalonzo Musyoka ni wailete kwikithwa interview twenda kukitia pau Azimio-One twose akiyitupo. Nzama ya Azimio ina ngina matuwe 10 kunengana kwa Raila Odinga izito ya munini wake na kiicho ndhe kiendeye Kalonzo na munyanya enthino wa ngwatanio ya Oka Senator Gideon Moi na ulani wa mwene kivilo wa chama cha KANU ngalikoni ingi maende kusola ondo wa kulumililia utetu wa Azimio kaunti ni 5 ile sya Ukamba, Masaa kuna kaunti ya Makueni, kaunti ya Kajiado, Taita Taveta na kaunti ya Mombasa. Utetu ulova ni yengi kumudhoja Governor Mike Mbuvisongo nthino utetu Governor kaunti ya Mombasa. Hivi nda tuinayo na ningwenda nikanano ni makandidate maitu ma Wiper katikati ya ndambuka katikati wa ndambuka ila tubangiye kwika one kwambia mulolongo saa 3 tuko malengalikone sia voi na indi wa 5 tuambie sabali ya mpaka Mombasa
katika ndambuka ino tukwithwa na ndongo icio nthe na muno muno tukwithwa na Governor Sonko ula tukwenda indi kumumaasya ceremoniously tumaasya Sonko kuma ilobi tumutwaya akatwike governor wa Mombasa. Kukomana kwa Amemba onthe manzamai nene ya ngwatanio ya Azimio oka kwi umunthi nuona nyuakana ona kutwika vena kelele mwingi kukonya undu isesothi yende na kutwaiwa nongina yende kuvikia muthia. Dilivotia vilingo wa mauvo kumava miakoni ya maofisi manene manzamai ya Azimio vamusino ilovi yanita wa Benjamin Mwaka.